Besia abo Ghana de Shamamba mi mamunyina ache. Emma mo akwa ba de Ahenkan 93.3 FM so braso. So mamu nsamu asisi me betna se. Na me de baso mo Kaseibo ni nyina de frapo ye mantam no emo. Achem abwabo ba bia metie ye Kuafra Kuma Studios. Kuafra Kuma Batampani Studios na metia. Me ba betwene srani abasadia mo nsama me di ben so. Ya boabo anu free kwadwo Apple newsroom. Dia wo betia bi ene se kwapiem ewo Office of the Special Prosecutor. Eni director bi o hono mo dia ba betu dwa ya wo kire se. Na nado danko akufuado obi a wonfa wa paw ne so onyo so afuado wonfa ne nioma hodro embetu dwa won declare ne asset no. Won ma yanyi ni mfiri ni dibre eho na ewu nkyeremu eba. Sanso enapoe mantam wa fire service for enso ede nkyerɛkyerɛ ahodro bebre no a ena aba abeto edwa na efutuo nso akọ ade ama obibia se hypertension yade no yade akọ asoro papa tete na akwa ba mu Ghana ha enu nti ya bra no no yenkwa ye check up eno nso musem mede beba besomo ye beko obi man so WHO for the ababeto dwa ya wo mo chess Africa say no monkeypox cases aya record here age na 1400 emun sema busuya pinso Kaseibo mu chewa so afa mame faseda ema OTI electronics smart imap delivery we any jumaku a wonom eso ma say ene ana pa mi ameje Akan Kaseibo no diama wo mi din Afia ampofowa afa information centers Kaseibo eto apetimo eni Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yo bomua ya jibebia anuti Kaseibo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu Kumase Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achim betnase alternative information center yawsero Kanyame information center ewo achim achikrum cooperative information center ewo achekrum dia yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achim apreku gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba information center Dimpa information center achim asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono information center ewa achim esam Abnasemai information center wachim abnase Nyame ne hine information center wachim ofosu krom Ena nyame asam information center wo achim kroba se eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa heba information center so asom se twitwe ewa achim da Intiamwa junction Peace information center wo Kokobe Eno sewa information center ewa achim anyina se Ko sam information center wachim achiase Keka no krobo eye Adom information center Peace info biz watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa information center ojinanko Jama North Chidom information center ewo achim adubiase Bono mantemu abapa information center Goka Sumnyame information center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia information center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono mantemu eye Duapa information center Achiase hine information center wachem achiase edintro mu achem Kokobe na do machem from mempase mu achem asani pisco enyinem kotoku repent e wachem otopa royal e wachem teshima meje fotiase achem labikrom omega odan SDA ejapaye junction mighty information center achem besiase Obeg ye kwabodi number 2 Kataba information center Chianse junction Adwini Bakufoti information center Sane Bangalo Oman information center so ewo achem ayirebi Ghana de Shemamba Kaseibo ne nana pay ya demo vimutesemu se Edem director yawo ohwe eye integrity initiative and board chairperson Edema Office of the Special Prosecutor Orakisia Jabe natna ye
eye ma Melinda Ofori kwafo wode ato dwaye a wo ba mane a wo kyerem sesese mprempremprempre ya enkwafo bebre ya ma mu posu ya wonom eti akunwa so etoto nioma ban no amamra ya oman ni nyina ehwedi soro mu ni so ose amamra kura wo ka ho asam no eye de ema ho kwan se wo ba bagi post anasa wo ba be predibre bi ne ye de ma wo wi a wo betimi na fe wo di wadwapade edan cars wo bio ni bio de ema kwan ma de to dwa se me ba no weni na me wo na afe wo fira dwam nso a yama wo asanso declare asset ni biem na ya hwehwem ni ya hwehwem mahu se asomasi weni ode bai okọ no so weni na abeka ho ti se do so na afi wa kirem wose sa adwumadie sa emra no ya to na sawram ya nkofo bebre no a ewo NPP amanyoko ma se ebi ye ho anwan ministers wo mu nyina sa adwumadie no wo mabọ ma amfitaduku ya wo mabu wo maso aguso enu nti wosra his excellence na nadodan kwa akufado so woni wo mo pa wonu mo declare asset no wo ma wo madwapade wo mo mfa nkire aban se madwapade ni no woni mo mo nti abeya anka wonyi wo mu nyina adi emfiri wo mo di bread wo madwuma hodro emo eye ma Melinda Ofori kwafo Atwane Kaseibo no chese hwe Ghana ya sori ase ya be fighting corruption ana ya be fighting corruption kata se proye jurim kankan ho ye betu na se dakudaku ya de yano na ya ka wetere sam enu nti say his excellency Nana do danko akufado na ni abrepa pese wo ko kata se proye jurim kankan ho enu nti a wade office of the special prosecutor abadea enya won hwana safo no wo mugumu a wo madwapade wonom emfa nkire se enie weni na me wono safo ni nyina wonyi wo mu emfiri wonom hoto ade ka se so bia no wo ba mane o chem se his excellence Nana do danko akufado hwe na wo pam sankofo ni nyina da no a ebebo ye papa maketa se proye jurim kankan ho ya ka ho asema kankan edi yenya ekunkum yan wo Ghana ha se totototo no ebetimi afiri ho woto ade ka se so no che se Nana do danko akufado afi wo ma na adwen baako adwen wode ma no se won hyedan fra wo mu nyina na won ka kyerem se wo so masi obenten wo asset wadwapade se wo cars mienu se wo agbogbo ya baako se wo okada baako fa bekire enti me ma wo beye na fo ba miensa se won fa ma bekire me yu afiri udibre ho enti wo so wo mom deadline won hyedan mom a time wa wo ndi class at so man hwa anya ne sa na fe wa take action no na the person wa ye no wa ye sanse nkofo bi e fa bronya ho wi nkokopa amamra ye nyina ye tintim a kire se ye bo udin se brabe ye osoafo brabe gidibra bi wo ban mu a wadwapade fa be kire ni ye hunu se weni na wo ufiri won so a weni na manya ka ho na se weni na medi free akunwam anasa ka de sen posu amode ma me no medi free ho enti wosesa amra ne de wose ye de ye adwuma papa enti sese ro ka ache na nadodanko akufo de se onto the 9 form. In as much as I know that the sanction for not declaring your assets is not you losing your job, I think the president can send a signal to we, the ordinary citizens, that is very much committed and still is to the fight against corruption. Because after declarations, one of the means we are able to catch people who take wealth that is not theirs and hide and then enjoy when they leave office. The president should sack them. Public office is not a place for making money. If you want to make money, go to the private sector. The president should send a very strong signal. Either he sacks them or gives them timelines within which they should declare their assets. It's very also important for me to mention that asset declaration is not only for political office holders. There are judges, there are university lecturers who are also supposed to declare their assets. The fact that they are not mentioned in Article 78, the list has now been extended. And so they have to declare their assets. We should go after them as well. And so those who are occupying public offices, who are mandated, we should go after them and insist that they declare. Director, Ghana Integrity Initiative and Board Chairperson, the Office of the Special Prosecutor. Ma Melinda Ofori kwafo so no kra ba besia kra we declare the asset was ministry o den so me dia kire se we na me wo me free one answer dia manya no edo aso na ma behwehwem
na mo check me pay na metimi aya na mo agya me ti asset na ye declare de enya pa yanko yanim ewo Kaseibo no emo eja hyehye yade bi asese ekoso papa ewo oman Ghana ni ntwo ene ni ntwa asem enu nti ani obepiem ewo poemantam ha Eastern Regional Fire Service Command wonom adidwumadie bi ahyehye so ya we no asem ti ada so safer environment key to investment na chese ye hwe ne ye bo ye environment no baby ya tie ye bo ho ban a ebeboa ema ye sika ye de atototo nioma ye de atototo fridge ye de atototo hwanhwan ene de be gu ye dem de wo ye mpatam nyina danso no ye bebo ho ban na aboa ema nioma akonka nti asempo a eda sa dwumadie no so na no so mo di adwumadie bi awapo mantam agya wonom kyerɛkyerɛ sania eja hyehye edi awuo sania eja hyehye eba na abransam kyerɛfo ene Eastern Regional Deputy Public Relations Officer ekasa eye ADO2 Daniel Tete ekasa no wɔkyerɛ sehwɛ eja hyehye yade bi a ehu papa epoemantam nya poemantam ko a wiasafa na nyina Ghana hanom titiro eyade eja hyehye edi awuo na no adahwe nkrampopuni mantam na eja brantam ato ebangim na ye hunu baabi a yade YouTube o sade band ye ban fa ne akodum ja wase ahomete o enti eja hyehye yade bi ase uti ufie wato fridge kakra wato TV wato any ODI electronics ni o ma ya kan abon wa betuto bi akogum na so beti wani na eja ahye ne nyina adwobra eya ema adwuni bi eba wutrim se enioma bebrebe se na Ghana hanom akwa wiesu pa maboaboa sika no ato sa enioma we agu me dem na ne nyina ahye dworobe makoto machine bi di adwuma na ahye dworobe de ene ne medwen enti oso obu won mu a eja hyehye ne duru ne sa no a na se enioma eja no eto ne enioma nwotimi dwene ho na ma ne tipaye na ma ne yade krankro bi kra enu nti yenhwe na yenya enioma hodro betimi aboa ema eja hyehye no yatimi asi ho ekwan Botaya ya didi week ni nyina ye safer environment key to investment we e kire se krono esom dwuno a omo amode omsika ba bebie enwuma ahogro no nso ebeba ma bebie enwuma bebre na otwe nyina adwumadie no ehyase fiti adwada no ye boaboa ye ho ano ekokyerasra school fo a ye wo fire cadets schools miensa e wakufodu ha ye de wo ba besi akan na wotwe ye fiada nti adwada no ye ma odumgya adwumafo ni bi ekọ ho ene wo mkosuansua ade e kyerɛkyerɛ wo mu sɛ de oja ehun eniama ete adichi ebranda no nsusu no ye bomoden ebo wura kromu ebe ye akyerɛkyerɛ efa kromu ekodwa so lorry stations ye nsusu ye ko radio station efa fire safety so bia be ye paripari ewo eja ene ni niama ni dwumadie nyina ho Ahenkan FM wei eye apoemantam nyina kasamafo edema eye fire service kuo no ADO2 Daniel Tete ene etene nka no na wasanso to asobiemu a na woba mani a wo kyerem se so mohwe na wo mama mantam wo motie enioma kɔ nanim na etwenkofo mo ba ebebiebie enwuma a ebeboa yie papa ma bibia nso akonkan enu nti ene wo bɔ kokose Ghana 42 ene apoemantam afo obi anya hwe ye obi wakoto cylinder betufie na wo fele gas no a chimato bi ba ho a wasebede bo atoso wo bekọ na 2 stones eguso obu asukura bekọ no na ayi Yesu Kristo yekuba bi ekosie do no ebo na yesie ni wie ebetwere ayi na no tumbu na no wo bekọ na sa abo ni bi da cylinder so ya ma me na bo amfita du ko atwi na ni kura ye ni indomie bi aton chi aton enti wosesa de mani nyina emwa wo hwena cylinder ne chimato bi aba ho anya afa na kokukuru Yesu Kristo ayi abobadu abeto so da bi fakọ mo nhwehwe mu no mu se bi a we ni 420 na aba ne ye repair ni ye solve issue ni ma na sa wo betra to so a ebeji bum na jibum a anhyehye wani mu a ebehyehe oni o manyina se dworobe wasan so to ne kasa so bi mo kire se afi wo bekọ na obi extension board baako charger kakra blender kakra fridge kakra bibia kakra tese
socket baako no enioma wa plug wo so no nya asem keto sade ni nyina edija hyehye eba enu nti yenhwe ne ntwe ye ho emfiri ho eja oye owura pansuso oji nsem a na yefra na kwaboni iti obia hwe yie sa ufrifie dundum anyama hode biara uyusu wodem a upie no dum a emanisi ho a demomu wadum na wie no watu epo na ade hye dan no ho no watu afiri ho sanso na gas cylinder na odi no aduane wie ya bra ufrifie no bomode na san ko hwe biom sa wadum no ewo ni ti na na ansa na wako sanso na gas se leak a mayemfa buo entoso enkase gas no odi ebo to so a ena be ma tene na etene no ebe ma na jai ema ni nyai wenum ni ahweye ayesia sanso na mayemma nkwala emfa manches eni agro basa basa eno no kopa wodem epato carpet so a na ede eja hyehye aba yemfa petrol ensie wo fie ye nyusu gas wo bra waso kopot susu na gas cylinder na kopot se hu yenyane sa gas cylinder bia wo se si abonchen na watu dan mu tokuro na de drobe na fem drobe na uniform no susu na di mfiem bienu biara nso a etwa se osesa no eyinu mu ni nia ye pese timamfo no omutie na omudiso Wei aya kasamanfo de ma apwe mantam anyina fire service kuo no ADO2 Daniel Tete ena yete ne nkanti ohia woni masam kwasna na wasumu a indomie fo no kwa na ye to de bia ebi mu a o metododo ne ebuo be kwa na ebuo fie tim so na nya asam ketwa na da ba jibu mosi obronsam so tede ba bi dwere ne ho yay Janton adia kakra ODI Electronics on TV, fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines, bread toaster. Chasa dia na wopa ODI Electronics enyama. Tutu wana mo bra Ahenkan 93.3 FM ha. Oba ebuo no fufulefo. Ubetime tua ne sope sompia. Utua wi na afe wa beje wa de sika bum su ne kura wa beto. Na ebeboa friend number mami 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 Smart IMAP delivery baby bia wo bia se ope obi asoma no a odi asoma smart for mbekọ ne ten enti say aduane na apesa uto edro provisions cylinder na apesa ko failure dia he oh de yan so be fra wo mo just give them a call one me peke one peke a ko fashion no maba enti mesra o ya from ma me na delivery no eda fam pa wo mo de ba fi na betua na ketekete pian eti odan aboabo asene swadro man so research ya se ni ntwo ni ntwo asem ni zigiza gamba bibia wo bia o pade ato na wo pese obenante abakro ma de frɛ wonom 0557 479 922 0557 479 922 and 0540 228 282 0540 228 282 Ghana de semamba ye to Akaseibo no eso na ye to aso dia kopiem ewo bibia ni a municipal government hospital honomo senior public health nurse ho Mrs. Gertrude Opoku Sika wadi atudwa ya wache se hypertension yade no kwa na ekosoro nti wo sere se pembe brenu dia ayama ade hypertension ne ba ne se obu na busuam ubekwana ne maami wo bi dada eni nti ayesa no na asan won so nti no ya na ahwe ne aye enhwehwemu ententama fenso enuane bi won mani kwa se wudie aduane soche anwa aduane ne nyina ayesa otwe hu firi hu nya hu so hypertension na watwe ho afenso no enkyiri bebre die no ya enye hypertension no ye woniema bia edeba oniema no ye bebre ebi ye sebusuem ebi wo mu a se bia o maame o papa bi yare sa yare ni bia possibility say osu benye bi no ho ebia wa o yare bi
oyere se ai bi ono so obi a omma possibility say omo so benya bi e wo ho na afa obi a ondidi ye yaka se ondidi ye a enye se na duane die mu no se bia odi one particular food na say bibi dabi but yaka ne se obi a openchini bebre obi wo ho no ma ya ye aduane ama no enchini na nti no asan se bi egum ebi wo so na nchini na twam so na ope obedi eno no put you at risk for hypertension because nchini na nkasa no atwi nsuo nti no se o di bebe ba etimi twi nsuo gina wo nipa biani mu ma moja na fosane e wo se die no ntimi ndie ena obi opesa de nam enya meka se no akoto peche no abetena ho no wawe ori no sade nam de minim se enya de ma o yekese Ghana wa yekese se ho ayefe nse bia na yare fat e de yare to say hypertension eba Bibiani Municipal Government Hospital one senior public health nurse and Ahenkan Mrs. Gertrude Opoku Sika nyame ya adoma boiling issues eba so enedue enti second junior wo mu nyene ya wade ya jumedie beba so enti eneba so a ya wada bia so ebeba so enre no watwe kopem enre no duwe no eye political program eye amanyosem kwa ena obobo fori amanfo ede baba yo no ena ebeye jumedie ho chiame enti ya no wahwe ahye ne so enedue ena ejabo boiling issues baso afa yenye ko fashion tempestuously na yenko obi man eso na yakwa we kra de ayi ne agina Africa ya a World Health Organization WHO for edi ababetu dwomocha say Africa has say some monkey pox na esisi hu a chicken pox no ha ya de bia ba ya abo hu dawura kan omo say Africa has say no atia simpa papa ya say nipa enya bi ewo ha no mo no nya asem keto akra wonum eye 1392 empemba ko hamiansa ediokrum yenu ya enye asem keto akra we no na enim yesusu se wo manya bi ti we no figa na mebo asese na ye ma yesusu so manya bi enti ya check we na nipa 44 eye aduanan ena ya confirm se wonum enye yade ni bi wa Africa ha na WHO for chese Cameroon for enye bi Central African Republic wo manya bi eye Democratic Republic of Congo, Liberia, Nigeria, Congo, chese Sierra Leone won mu nyina nya binti aka to na bro na ya pinchen ye so enu ti WHO for agbokokko se yenhwe ye hu ye san se okopie mo Nigeria de a atretre na kwaba papa mu 2019 ena Nigeria for record bi se yade no eba ya che WHO for che se Africa ha tisi ya no 1970 ena sa monkey pox no ba ye ena sa atekoye ena asan babiem enu nti obi anhwe no wonye ahweye Ghana de semamba ha ena mede anapa no nsia Akan Kaseibo no ebesie producer eye Kwabena Akim de ode ye kwa Befontenta kese so eye Kwame Asante atopa he mi ameje breaking Akan Kaseibo edima wene anapai eye me Efia ampofuwa Kaseibo no asio misi ha echia wo pe me maumo ne tie